banget nyari. Capek amat ya mata ngurus proyek. Ayo dang, di mana panas. Sare mangeunah ya. Jadi kayak adem kayak. Ya. Đi giặt ngày càng của anh xài hoài lah. Banget lah. Si mau kemana itu diangkat-angkat ya? Selah kau yang tengok di mana ber? Ya, itu si mau naon tau udah. Motornya ayah tah, paling lah. Tengok lah. Mok. Ibu dah kayak sebaik. Kunci dari luar kieu. Mok. 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 Ih, rese amat ibu dah ngudang kena kumaha meureun. Pake naon deui ngudang kenya. Cai we nya. Cai we. Udang kan tadi rese amat bilang pae. Udang. Wih, naon serius? Tadi di udang. Anu pae. Sanu pae. Sia tanu pae tadi diudangkeun udang bilang pae bae. Udar gedor ku aing hese amat. Toblo sianan mah sudah sia bantu lain. Sia diudang-udang tadi. Waing tuh udang-udang aku cai nyapat cai sia mah. Blon. Sial. Tumen sekali main aya naon? Aing pinjem motor mah. Nganjang. Di motor. Nah, ke mana gitu sia? Motor sia ke mana gitu? Aing geus boga motor mok sia mah. Ngeledek bae aing. Oh, gitu. Haha, sugan aing bisa boga motor. Ngeledek sia mah. Motor yang dijual. Wah, Detik mah. suwe lah. Enak naon sih itu motor aing? Wae na aing di motor nya mok. Ya, aing kanjang sia mah. Ya. Sia nu nganjang aing modalan kumaha sih? Wae ngamuk lah aing nu kanjang sia mah geura nya di mana aing? Sekedeng doang sekedeng. Oh. Pakai motor, bocah peula. Ih, mau kayak bae duit lagi sih. Bae aing cat duit bae. Awas ya bohongnya, hulu sia betus ya. Oh, aing mau bohong sia mah tah beuteung sia baru nu betus ieu. Terus aing jalannya. Oh, mandi sia mandi. Ya. Nganjang yang boga modal tes ya. Kumaha tengah jajan bikang. Jangan cari Neng lagi ya. Bisa kok hidup tanpa Neng. Harus hidup dan tetap berjuang. Neng mau hidup bahagia walau tanpa Neng. Maksudmu naon, Neng? Neng pergi ya, jaga diri ya baik-baik. Selamat tinggal. Alvia!
aing kunaon. Terus tadi awal beli motor aing saha. Aing di mana yuk? Tapi lu kenapa kok bisa diterbang kayak gini sih? Maaf, tapi siapa? Lu kenapa? Segitunya lo ngelupain gua? Lu pura-pura gak inget apa? Gak inget bohong? Lu kenapa Repi? Kok sampai jatuh gini sih? Aduh, kata siapa ini? Ini aku Ana, masa kamu gak inget sih? Kita kan udah pacaran lama. Pacar. Kesempatan bagus nih. Kamu tuh pacar aku. Ayo, kita pergi. Berarti aku juga butuh tempat istirahat. Capek amat sih perasaan poe igawen anggus. Neng Tiara mani rajin, diburang geus bebersih. Mohon mereka mana? Mereka yang mau baturan, Neng. Oh, Oh, be. Mau mampir gitu. maksud AA? Ih, Neng, ngerti keneh banget. Kan tadi ngomongnya reka imah baturan AA. Ya baturan AA nungguan naon? Lah, geus sama penting. Penting mah kuari, bisa ngobrol gitu, Neng. Menang teh dieu ya. Sokatu AA calik, jaet atau calik. Nanya ka cai heula nya ka jero. Ih, usulan, Neng. Mau kebel-kebel di dia. Mengenai ngobrol be Neng. Teu naon sakejap. Ih, apoho. Tolong merusak. Ih, kawang serangan rusak ya. Nyaho bingung aing mah. Kedep Sok diinum Jadi ngerepotkeun. Ih, sedotan loba amat cincin sama dua. Ih, Stein lah kenaon. Lagi uyuhan di bere. Oke, gua dinum. Buset, teh kira-kira pakai dulu sedotan gitu. Wah, mantap yo. Main masak yo. Ini yang Tiara ya, suganda ya usaha di mana. Nah, kesempatan ya aing aduh. Mantap, Mak. Nuhun, Mak ya. Rek ngomong naon Kak Neng? Teu nyaho, Neng. Gerek ngomong naon bae yuk. Ih, jaya ke gedung sia dan nih ngeulaan bae. Ih, naon sih ka di kokurut? Repot ya aing naon bae. Ya, Neng, Neng Tiara. Iya, abang ngerepotkeun. Nuhun ge nya, Ya gue jeung Neng di emak. Iya, abang ngerepotkeun. Nuhun ge nya. Awas Neng mesti dipelet. Eta baco teu disaring heula. Geus urang akan babarengan bae di dieu. Kebeneran Neng, alapan. Eta anu ulin, teu dahar heula kitu di mah. Woi, itu biasa be. Yang sih Nengnya. Rek kabaturan lah bising nungguan. Di bawah iku alah. Caina yuk. Bising mau cai ge bising keselak doang. Udah. Repoteun sih mah. Eta sia kesantap gitu. Ya, Neng, gue nangge di bawah si Deni. Kajin kue ge dibeli jeung dihakan ieu. Oh sih, Neng. Kenapa gue bisa suka sama tuh orang sih? Giliran gue cuek, dia ngajar-ngajar. Dan gue suka, dia malah kayak gitu. Maunya apa kali?
Neng kamari salah paham. Itu seperti Neng ninggali kamari. Udah lo gak usah deket-deket sama gue lagi. Neng dulu ya. Apa sih, lepasin tangan gue. Neng percaya ge kak. Kamu alpian macem-macem Neng. Udah aja, gak usah deket gue lagi. Dan Neng jangan nangis lagi ya. Lepas sih, udah lepas sih, mau gue pengen pergi. Neng! Neng! Kok ditinggal sih? Aduh, Neng. Cinta aing kos kieu amat nih. Ya kumaha deui cinta aing ya. Kata bibi gue, adek gue ada di sini. Kok dari kemarin gue kagak ketemu dia ya? Oh iya, orang yang ketabrak kemarin gara-gara gue dorong gimana ya? Kata dokter sih cuma amnesia ringan doang. Tapi orang yang kemarin bawa dia ke dokter siapa ya? Alah bodo amat lah, mending gue cari adek gue aja. Lu cewek yang kemarin ya? Siapa sih lu? Ganjen banget jadi cewek. Maksud lu? Alah, gak usah bawa salah Mesia deh lu. Gara-gara lo tau gak semuanya hancur. Gue? Emang gue ngelakuin apa? Alah, gak usah banyak ngomong deh lo. Kalau dorong gue sih? Gara-gara lo tau gak? Emang gue ngelakuin apa? Lo ngancurin semuanya. Gak jelas banget sih hidup lo. Sebenernya gara-gara lo tau gak? Lo tau gak? Kok berani dorong gua? Ya lu yang duluan dorong gua kan? Semuanya kan gara-gara lo. Lu, ada apa nih sih? Oh ya, semuanya gara-gara lo. Gara-gara lo. Indah jahat. Wid, maaf Wid. Ini temen lo. Bilangin sama dia, jangan sok jadi orang. Maksud lo apa? Punya otak kan? Pikir aja sendiri. Sebenarnya kalian ada apa sih? Tuh temen lo nggak jelas, tiba-tiba marah-marah sama gua. Tete yang kemarin pingsan itu kan? Maksudnya? Iya, Tete yang kemarin aku tolongin sama kamu, Chris. Udah sih, Wid, ngapain kalian ngobrol sama orang nggak jelas kayak gitu? Ayo pergi aja. Hei tunggu, jelasin dulu apa maksudnya. Maksud orang tadi apa ya? Apa dia kenal sama Alpia? Wid, Kenapa nih, Chris? tadi ngadengnya kabar di tetangga si Revi ketabrak. Ketabrak naon? Motor, jadi dibawa ke ambulan. Revi yang jelek itu bukan? Yang bener, Chris. Udah, ayo.